هەموو خزم و دۆستانەکەم بە تایبەتی دایک و باوکم و خێزانەکەم. جميع العراقيين في كردستان يتعايشون بسلم، ويعني شلون مثل تقول ماكو تفرقه بين كردي وعربي ومسيحي ويزيدي، كلهم اخوه ومتحابين ومتعايشين بسلام. وانا يعني اشكر اقليم كردستان. طبعا انا محافظه الانبار وصار لي 3 سنين باربيل، ما حسيت انه فرق بين كردي وعربي، عايشين كانه اخوه. توا كردەکان پێتان تەبریکێژە، من لە ڕۆژەڵاتەوە هاتکەم و واقعاً خۆشم لێ بگذەرێت. کورد و تورک و توا نژادگەر بەیەکەوە هەماهەنگن و بەیەکەوە خۆشن و واقعاً مهمان نەوازن. پیرۆزبایی لەگەلی کوردەکەم و هەروەها لە هەموو دانیشتوانی کوردستان دەکەم و هەر داوام ئەوەیە لە خۆشیدا بن و پێشکەوتوو بن و چۆن ئێستا هەولێر وا خۆشە هەروە خۆش بێ و خۆشترش بێ.